pele wo away mai tatsapol kalamele nei tayau ia ole unsecured personal loan small loan ia male RSE loan le anga va ai tanga ia malanga ingal benga fa vai taimi ia ole tatso unsecured loan le pe ole whatele ia mamalo lats nu le wa apply le tso enga loan le pe ma sani ona tatso so tele nai clients ia wa tso no le officer ia mo kako requirements ma sani lava ole unsecured personal loan le limit le tolus full wafe ia imana umele confirmation letter tolu ia pay silipi ese ia pilioka ia ole nupi fa overview spulua masina ole small loan statements STL statements afa pe ole mase vehicle loan ia imana umia foi le spulua masina ole statements ole vehicle loan ia ole afa pe sesi tangata sesi bank le fi apply mai le unsecured loan ia mana umia foi le statements spulua masina mai le bank ia afa pe foi le ese loan o le faltupelo bank ai le tsaminei ia mana umia foi le spulua masina ole loan statements ia ma palenio isi loans lo ia isi fale loan sites ia malelua ia valid IDs awale opening ole new accounts pe approve mai le loan ia ole unsecured personal loan ia tasi tau sanga na ile lima tau sanga tsong ia le nonga tupele ia ai afa ole fa ngalueina ole preparing ole proposal ia male approving ia atonu afa pe vave mai tsonu ia le mai ngo documents ia tasi adva ia so fatino ina ia le nonga tupe ia ole si nonga tupe ia ole small loan ia small loan na le anga va ia existing clients ia o tangate lo already bank ile fatupe ia etsa ona masina na le tsasta sanga talon fainga luengo saule tsongi tsono le accounts tsang na va ale le nonga tupe ia mana umiale confirmation letter lua ia pay silipi ia mal overview manupi fa ia fast full value itu lai fa anga lue le loan ia ona maua le ia ole umi tson ia le tsar sanga tsaona ono masina pe tsasi tsau sanga tson ia le loan ia male kako nonga tsupe mulmuli ia le RSE ia pe ole wa fai pa anga male va ngale po tsasi development trust ia pe ole wa savali nei le lua masina tsalo na fatino ina ia lea no nonga tsupe ia la fo masani ia si va enga le oi potasi ile fatino ina le tulanga io documents e mana omia ia tsawana mai le copy le contracts ia le passport o copy le visa ia tsa fo ina banki oi le NPS e fa faingo fie ona fai ia le tsanga ia ai ole umia tsonia ile loan ia depend lava ilunga ole contracts e amai e malanga ile ngaluenga ia ole faingo fie malava ia fatino ino nei itu ai ngano nga tupe ia pe fa pe sua tu lava tsai de office ai fatsan no ia itu ai nga loan ne fia loan ia le malo la tsnu ia fatsai lava malo fatsai ia sebi ia at foi se sili ia malam na matile tatu tapu ia ala foi tu tira fatsai lava fono e ona tsoi fa popo tsui lava i tatso so ai nga no nga tupe lo ia no nga tupe mo le na fa malam lama mai si solo Faustino unsecured ia ole manga ia foi ole loan ia awai ele se ma fai ona currency wa inga loan it's so tu lava oi sono le officer ma pepa fa ma nga ia wa uma ona folasia mai it's so tu lava ma oi ia na oi lava ma fai ona fa sino ina loan ne mai lava ile solo aferi masela wanga ilunga ile solus full wafe e ma fai ona e anga va ai afa pe fo e fai if ia fai so refinance fo ingale mai le si bank ia it's anga va ai le so inga loan ia unsecured ia it's le so sa ili se si it's luo aso e fo e fa amount ia loan and it's so so lava o ia na o ia ma requirements ia lo uma ona fo la sia so le nei sa ia awali fa sino ina lo sa sanga ia ole si fo e me mana ia ole loan ia afa pe uma so me le aswale te la suai e va vea ona mau me le tali o lau sanga pe afa pe e ma e uma so na tapena uma so ia ni tu lango lo mana o mia
O le si vai ngata awa fo I tatou loans nei, o lo mawhai o na whaasino I nei so se talusanga, a whaape te latu o le whaamoe moe ngolo lo, ni fi whaatawa e sau ta avale. Ia e mawhai o na awai umai lalo le toi ngā nono ngā tupele o le unsecured personal loan. Awa ana sa o le unsecured personal loan, awa ele se mawhai o na secure I ngā lau loan, na o oe lava le te sua tui te tonu. Whaatawa I lau ta avale, ia ai mawhai lava o na whaatino ina lau tau sanga I lunga I lau whamaumaunga I e watulunga lau statements. E ale ngata fo I lea o lau tatongi o le ia I le tau sanga. Ia, e mana ia fo ia nei au nanga awa a whaapea e whai fo I lau loan. Ia wa mawhai fo ia ona e anga waa e te tala lau accounts I le National Bank of Samoa. Ia ona e anga waa suai fo ila ia I isi fo I au nanga whai tupe whaapea na ona whalasia tu fo ile nei tai au pe o le internet banking. Ia mawhai ona view mai ai lau accounts mai lau lau mawasa. Ia o le pāleni o lau loan ele mawhai ona e tau le viri mai fo e tonu e siaki po wa fiel pāleni o lau na iai. Ia ai mawhai lava ona e alua o e lunga I lau internet banking. E siaki ai le pāleni o lau no lo iai. Ia o a whaapea fo e alu arias lau. Ia e te vai ai fo iai lunga I lau internet banking. O lo iai ia whao maunga fo iai lunga I lau internet banking whaatatau I lau nono ngā tupe o lo iai. Ia o le si au nanga le se fia sa noe fo ele nei tai au ia tato au o le matau whai paanga le ma agents nei o le ria ma le money cram awa o lo o uma ona whalasia mai whai lewa sa whaasina le loans le e ta o le RSE loan. Ia o le whaasino ina lava o pay many o loans nei e tatau lava ona iei sau ria po se money cram foi awale la foi na mai le lau pay many sau sa awalu tono lau accounts whaatino I nei whainga o pay many ngai I lau loan sa whai ma nei a foi o le loan nea e mawhai ona sa pena I nei lau malanga awa e ai lava le taime o sa whafo se I mai a lawa I le tupe lai tono lau accounts e ta pena I nei lau malanga awa le taime te whai malanga tuai I atunu mamau ia e ma nei a foi awa e sasile maa sina le tu watu e te seto le I lau malanga le te whai malanga tuai ia ona matolo ona tongtongi mai lo lau pay many whaonga I nei tato money cram ia pole ria fo I whaonga e sau sao ia la ia le tongi sau sao te tono lau account e whaasino I nei au pay many so tele lava o le mamalo la tunu ue ale ngata fo I lea o le vaenga le I potasi ia so tele la vela so uma ona tsala ina accounts ia o le fo ia o mai isi le nei vai aso e fatino ina accounts awa o le manunga la vala fal super ia e a fo e faso aso e fo ia se la so le so mai fo I le se feino seleni awa e alu ia a fa pese fai malanga sui fafo ia e ke I alu le lo ala ka le lo ko I mangisi fo ia ku pela se fei o sau piki o ene le la val ma fai ona la fo sa o mai tonu o lo accounts le nei e se fei awa o la sa con le bank e tau le e se si e se masa lo salo ai po o ai ma fai ona tsala ina mai tu lo seleni ia nga o e la lo ia le anga va ai ma fai ona e access ai lo accounts ia e su mai fo I nei sa mo to tell mai le whainga malanga ia su mai a tsala lo I tu awa na o e lava na ele authority ia polanga va fo I e tsala ina mai ai lo seleni whanga ina la lo tato ria le pa whai malanga tu ina I uso matuanga nei I o le lato I lato I ngā luenga whawai saini e sau lava ona restala download le Apple ria restala I lunga ia a whaapea fia sen men tupe tono le accounts e whaongala le credit to NPS accounts whaongala le bank deposits ma le omia le bank deposits oso mai lola ia le mele te saune e a fo I tango e tai te tonu le ingoa le National Bank of Samoa ia ngā whaatino ino lola ia lunga lo internet banking ngai ai lo account name lo account number pau lava nao vai ngai lua ngale account name lava ma le account number ia e whaasawa I tonu le seleni te tono lo account sa wafo ili se feino lo seleni ia ma le whaingo au pay many pa whapea o anga vai I tato loan nea o le si fo I vainga tau o le loan nea nga o la tau lawa I tu ai whaala potonga fo I nai e mawhai o nga vaa e apalai tato scheme lea tato products lea o le RSE loan Whaatata ingo la tau ai o I potasi I o la tau la lea o le whaala potonga mua lea o lo matau whai paanga nei taimi a wal whaasino ino no ngā tupe mo so whai matua ngani o lo whai malanga tui whafo tai lava fona mo lewa noa Malo whaafitai e sisi vanga fia sau noi Austina Yeah.
Na wa kawa uma kulava ele usaya matio da ia tele uma falawilo ino le RC. Malo fa chai.